Watu wa Mungu popote mulipo ulimwenguni nzima, na wasalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, akiwa mwamba na mkombozi wetu. Hii ni sauti ya mtu aliye akitokea nyikani. Anakuja kukukumbusha tena, baba yangu, mama yangu, dada yangu, popote ulipo, na kukwambia baba yangu, mama yangu, dada yangu, kakangu, popote ulipo, tengeneza njia ya Bwana. Tengeneza njia ya Bwana na uandae mapito yake, maana Bwana yu karibu kuja. Bwana yu karibu kuja. Tengeneza njia ya Bwana mpendo. Tengeneza njia ya Bwana mama yangu. Tengeneza njia ya Bwana baba yangu. Bwana yu karibu kuja na uandae mapito yake. Ndugu yangu, bila kukawia, somo kichwa chetu ya neno nasema mtu wa uvunjaji sheria. Mtu wa uvunjaji sheria ya Mungu. Sheria ya huyu Yesu. Mtu wowote ule anayevunja sheria ya Yesu. Ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, popote unaponisikiliza, jua ukiishi kwenye uovu, ukiishi kwenye ubaya, kwenye machukizo, kwenye tabia mbaya, mwenendo mbaya, mwonekano mbaya, ndugu yangu, pale tayari umekwisha kuvunja sheria ya Mungu. Umekwisha kuvunja sheria ya Mungu. Jua neno hii inakuja kukwambia tena, kukumbusha, angalia njia zako, toka, acha njia zako ziovu, acha matendo yako, acha tabia yako, yale yote sio mpendeza Mungu. Mpendwa, acha, murudilie Mungu, bado muda ukingaliki. Murudilie Mungu, bado muda ukingaliki. Acha njia zako ziovu, acha matendo yako mabaya, acha chuki, acha fitina, acha kuteta watu na kusema watu kwa vibaya, acha kuikalia tu usiku na mchana. Wao ukikalia ukisema watu mabaya kwa mabaya. Ndugu yangu, baba yangu, acha njia zako ziovu. Acha tabia yako ya uzinifu, tabia yako ya washerati. Baba, mama, dada, kaka, acha hizo njia. Acha hizo njia. Acha hizo njia. Acha hizo njia. Acha tabia ya uzulumati. Wewe unazulumu watu sana. Acha hizo njia. Mpendwa, tengeneza njia ya Bwana. Acha njia zako za uzulumati. Acha njia zako za uongo. Acha uongo mpendwa, mtu wa Mungu. Au kuitwa wewe kusema uongo. Au kuitwa kusema kudanganya watu. Au kuitwa kufanya mabaya. Uliitwa kuyafanya mapenzi ya Mungu na kutenda mema siku zote za maisha yako. Acha uchawi. Acha ulozi. Acha mambo yote sio mpendeza Mungu. Acha uchonganishi. Mpendwa, baba yangu, mama yangu, kuna siku hii neno hamutaisikia tena. Hamutaisikia. Hii ni muda mzuri na ni wakati mzuri wa kujirudia na kutubu na kuacha dhambi zenu, kuacha matendo yenu maovu, kuacha njia zenu zibaya mnazozitembelea. Dunia hii ina nini kabisa ya kuwashitua ili mumwache huyu Mungu, ili muishi katika maisha isiyompendeza Mungu. Ndugu zangu, neno la Mungu linakuja kukumbusha tena. Linakuja kukwambia, baba yangu, mama yangu, acha njia zako ziovu. Acha tabia zako zibaya. Acha kuazia watu mabaya. Acha kukusudia kufanyia watu mabaya. Acha kuua watu. Acha kuroga watu. Acha kuumiza wengine hapa duniani. Jua usiotaka kutendewa, usimtendee mwingine. Usimtendee mwingine. Chochote kile usichotaka kutendewa hapa duniani, usitendee mwanadamu awaye yote. Na yote unataka kutendewa hapa duniani, mazuri yote unataka kutendewa, tendeeni wengine hivyo hivyo. Mpendwa, au kuitwa kwa ile maisha uovu. Ndio neno la Mungu linakuja kukumbusha tena. Linakuja kukuambia wewe mvunja sheria, rudi, murudilie Bwana.
Murudilia huyu Mungu bado anapatikana. Rudilia Mungu bado anapatikana. Najua umetembea katika uovu. Najua umetembea katika udanganyifu. Najua umetembea katika uasharati. Najua umetembea katika uzinifu. Najua umeua watu wengi, wewe muuaji. Najua umeroga watu wengi sana, wewe mulozi, wewe mchawi, wewe mwongo. Najua umezulumu watu wengi sana, na umedanganya watu wengi sana, na umechonganisha watu wengi sana. Lakini neno la Mungu linakukumbusha tena siku hii ya leo, tena siku hii ya Pasaka ya Isa. Acha njia zako ziovu. Murudilie Mungu. Murudilie Mungu. Murudilie Mungu. Murudilie Mungu. Bado anapatikana. Bado anapatikana. Hii neno hii, kuna siku mtaitafuta, amutayaona tena, na haitakusaidia kitu, na haitaingia tena kwenye masikio yako. Muda huyu neno ingaliki inaingia, inakupatia nafasi. Ingawaje unaisikia, unaizarau, lakini unaisikia. Kuko kipindi inakuja, siku inakuja, hautaisikia tena hii neno, na haitaingia tena. Hata waseme namna gani, haitakuwa na nafasi ya kuingia kwenye masikio yako uyasikie. Ndugu yangu, ni muda mzuri wa kuacha uovu wako mpendwa, kuacha njia zako zibaya, kuacha tabia yako mabaya, kuacha kuumiza wengine, kuacha kutakia wengine mabaya, kutesa wengine. Haukuitwa kutesa wengine wewe, ama kuumiza wengine, ama kutakia wengine mabaya, kudhulumu ya wengine, ama kuishi kwenye maisha ya uzinifu tu, maisha ya uasherati, maisha ya ulozi. Hapana, mtu wa Mungu, Mungu akutumba kwa yale. Ndio sababu Mungu anasikitika sana. Kwa nini amemuumba mwanadamu? Kwa nini alimuumba mwanadamu? Huyu mwanadamu, yeye Mungu alikuwa na lengo nzuri na nia nzuri kwa huyu mwanadamu. Sasa hivi Mungu anasikitika kwa kuona uasi, uovu wa binadamu. Roho za binadamu zimebadilika. Roho za chuki njoo zinakuwa zimefanya kazi. Roho za fitina njoo usiseme. Roho za udanganyifu njoo usiseme. Roho za mauaji njoo zinadumu kwenye maisha ya wanadamu. Mwanadamu wewe, kumbuka mwanadamu. Kumbuka upendo ule Mungu alivyokupenda. Upendo ule Mungu alivyokupenda. Anakubali kutoa uhai wake. Jiulize, mtu hakujui, lakini anakubali kutoa uhai wake kwa ajili yako. Mwanadamu wewe, auone kwanza ile kitu ni cha thamani. Fikiria kwanza, ikala, funga macho hata dakika 5. Fikiria kazi ya msalaba. Fikiria siku ya leo, kazi ya msalaba. Fikiria, ona makubwa ya ajabu. Jiulize, Yesu kweli alipoona siku imefika, alienda kuomba hadi machozi litoka ni damu. Damu joko natoka mumacho. Damu inatoka kwenye mwili, na hajaumia kwa kuwa aliona mateso ya ajabu anaenda kukumbana nayo. Aliona maumivu moja ya ajabu. Na hata akamwambia baba yake, Baba, kwa nini tunaruhusu kikombe hiki? Kwa nini unaruhusu kikombe hiki kinikute? Baba yangu, kwa nini? Yesu alipata hofu, aliona mateso ya ajabu. Sasa wewe mwanadamu, wewe ni mpendwa baba yangu, mama yangu, hauyaoni yale kazi yenye Yesu aliyafanya kwa ajili yako, na unaishi kwenye uovu, unaishi kwenye ubaya, unaishi kwenye dhambi, unaishi kwenye uzinifu, uasherati, kuua wengine, kutesa wengine, kuchonganisha wengine. Ndugu yangu, ole kwako kama haujatubu njia zako, haujatubu tabia yako yote mbaya, na kuacha njia zako, na kuacha tabia yako yote mbaya. Jua huyu Mungu anaenda kuangamiza. Huyu Mungu hatakubali, hataenda kukutoa, kukufutilia mbali katika macho ya ulimwengu. Anaenda kukuangamiza mpendwa. Anaenda kukuua. Baba yangu, mama yangu, dada yangu, kaka yangu, popote pale unaponisikiliza, unaishi kwenye dhambi, kwenye uovu, kwenye chuki, kwenye fitina, kwenye uchonganishi, kwenye uzulumati, kwenye uzinifu, kwenye usharati, uchawi, ulozi, uuaji, Mungu anaenda kuangamiza.
Mungu anaenda kuangamiza. Mungu anaenda kuangamiza. Acha njia zako ili uishi, ili uishi. Jua dhambi yote unayofanya ni kifo. Wewe tayari uko mwenye kufa. Mpendo, baba yangu, mama yangu, acha njia zako. Acha njia zako. Ona kazi ya Yesu alifanya Golgotha. Ona hiyo msalaba. Ndugu yangu, ni mateso ya modele gani Yesu alipata? Aliachua uchi. Alizarauliwa na watu wote. Walimkataa, walimuziaki kwa ajili yako wewe mwanadamu, ili tu wewe upate kuokolewa, upate uzima, upate amani, upate kuishi kwa amani. Kwa kuwa Yesu aliona uonevu unazidi katika dunia hii. Watu wanaonea wengine, watu wanatesa wengine, watu wanaua wengine, watu wanafanyia wengine mabaya. Yesu akasema mwisho, akasema mimi nakubali kuja kufa kwa ajili ya wanadamu, kuteseka kwa ajili yao, kukubali yale mateso yote ili wawe na amani. Ndugu yangu, hii amani leo unaikataa. Wewe sijue unafikiria nini kwenye akili yako. Amani ya kweli unaikataa. Uko nakimbilia cho kifo. Maovu yote, mabaya yote uko nayafanya. Upendo, jua ni kifo. Jua ni kifo. Jua ni moto. Huyu shetani huyu ana faida hata moja. Ndugu yangu, murudile Mungu. Murudile Mungu. Ili uishi mkono wa Mungu. Ili huyu Mungu aonekane. Ili Mungu ashuhudiwe. Ili Mungu ashuhudie mpendwa. Baba yangu, mama yangu, kaka yangu, gangania huyu Yesu. Gangania msalaba wa Yesu. Mungangania huyu Yesu. Usimwache Yesu. Usiwe mbali na huyu Yesu. Umuone Yesu kwenye maisha yako. Awe kimbilio lako. Awe msaada wako. Ulalapo, uamukapo, utembeapo, uwe na Yesu. Huyu Yesu wa kweli. Hapana huyu Yesu wa Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu unamshuhudia kwa midomo, ndani mambo kuna yafanya kwa siri. Jua hakuna siri kwa Mungu. Utanidanganya mimi, utadanganya yule mwanadamu. Jua unajidanganya. Kwa kuwa yote unayoyafanya ni faida yako. Wewe uishi kwenye dhambi, jua utalipwa, ni faida yako. Uishi kwenye mazuri, jua utalipa, ni faida yako. Maandiko yanatushauri na inakuja kutushauri tena na tena, tudumu kwa kutenda mema. Tusimuumize mwanadamu yote hapa duniani, ama tusimtakie mwanadamu yote hapa duniani, ama chochote tusichotaka kutendewa kwenye mwili yetu, kwenye maisha yetu, kwenye mafamilia yetu, kwenye chochote ketu, tusifanyizie wengine wapendwa. Tusifanyizie wengine mapendwa. Hiyo ndio neno la Mungu. Hiyo ndio Mungu alivyotuitia, alivyotutuma hapa tuyafanye hapa duniani. Sote tuwe wanafunzi wake. Tuyafanye mapenzi ya Mungu, tuyasikie maagizo yake, tuyatii sheria zake, na tutembee sawa sana Mungu anavyotaka tutembee hapa duniani. Na Mungu mpendwa hata kupungukia milele, na jua hata kuwa pamoja na wewe, hata kuonekania katika shida zako, katika tabu yako, katika magonjwa, katika chochote ule shetani alikuwa amepanga mabaya, maangamizi. Huyu Mungu hatakuacha, hatakuonekana. Wewe tu mpendwa, dumu katika kumtafuta huyu Mungu wa kweli. Dumisha upendo na udumisha upendo na uwasiliano wako mzuri na huyu Mungu, na Mungu atakuonekania, na Mungu atakubariki, na Mungu atakulinda utokapo uingiapo, hata kupungukia milele, hata kuwa pamoja na wewe kama alivyomwambia Joshua, sitakupungukia, nitakuwa pamoja na wewe milele, lakini uwe hodari kwa kunitegemea Mungu. Ndugu yangu, uwe hodari kwa kumtegemea huyu Mungu, kwa kuwa na huyu Mungu wa kweli. Jua shetani mnamtafutia mbali, ama Mungu mnamtafutia mbali. Shetani iko mwanadamu wanaotenda uovu. Pale unamwona shetani, usimkemee shetani wa mapembe ule mlifundishwaka. Hapana, shetani ni wanadamu wanaotawaliwa na roho ziovu, roho za kutesa wengine, roho za kuumiza wengine, roho za kuua wengine, za usharati, za uzinifu, roho za wizi, roho za kutenganisha watu, kutukana wengine, kuumbea. Shetani anatumika pale. Ndio wanadamu, na Mungu anatumika, anaonekana katika wanadamu wanaotenda mema. Ndugu yangu mpendwa, tenda mema, ishi mema, ili uone mkono wa Mungu. Mungu anakushauri, anakuja kukumbusha, auone jinsi unavyovunja sheria. Mnaishi kwa kuvunja sheria, na ukivunja sheria, hata nchi hii tunayoishi, hata nchi yoyote popote pale, ukivunja sheria lazima ukamatiwe hatua na uhukumiwe.
kwa hiyo adhabu utapata. Na ujue na Mungu ukivunja tu sheria zake, jua tayari umekuwa muasi. Ujue adhabu ya Mungu inakuja kwako, na utaiepuka na utaikimbia milele milele, utaiepuka. Sasa yamkini wewe ni kuacha njia zako zote, kutubu na kutengeneza na kuyaacha milele, na Mungu wa huruma na msamaha hatakuhurumia na atakusamehe na atakuonekania. Ndugu yangu, neno tutakuta katika kitabu cha wa Tesalonike wa pili mstari wa pili, sura yake ya pili mstari wa pili hadi ya 3. Inasema kwamba musifadhaishwe upesi hata kuiachia hata kuiacha nia yenu. Turudie tena, anasema hii ni Watesalonike wa pili 2 mstari wa pili hadi 3. Anasema kwamba musifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala musishtushwe kwa roho, musishtushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa karama unaozaniwa kuwa ni wetu. Anasema, ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, popote unaponisikiliza, usistushwe na mtu anayesema kwa roho, anayesema eti roho wa Mungu amesema. Ndugu yangu, usistushwe. Roho zote Mungu anasema tusiziamini, lakini tuzipime zile roho, tuone kama zinatoka kwa Mungu. Roho nyingi zinatoka kwa shetani. Usione mtu anasema tu, anasema tena anatoka kwa Mungu. Usifikire Mungu amesema. Anasema tusistushwe na yale mambo, ama tusistushwe kwa hawa watu wanaojiita wahubiri, wa pastere, wa bishope, watu wanaokala kwenye madhabahu. Tusistushwe na wale watu. Tusistushwe kwa kila neno. Tusistushwe kwa kuwa wengi wanamtangaza huyu Mungu, lakini wanaishi kwenye uovu. Mtume Paulo anashauri wa Tesalonike, anawaambia mtayaona yale yote yatatokea. Musistushwe. Nyinyi mudumu kwa kumtafuta huyu Mungu wa kweli, na roho yoyote ile musipinge, lakini muyachunguze mbele kuyaamini. Lakini sasa hivi watu wanaamini kila roho anayejitokeza tu, wanaamini ti roho wa Bwana. Kanisa ite Mungu anasema, kumbe shetani iko kwenye zamu na watu wako kwenye upotea. Neno la Mungu linasema musistushwe na hiyo mambo. Ama mtu akikala kwenye madhabahu iko na ubiri anafanya hivi, kumbe ndani mwake ni umbwa mwitu. Musistushwe na ile mahubiri yake. Musistushwe na mtu anaitwa mchungaji, askofu, bishope, ndani. Yale yote ni mambo ya dunia. Mungu anapenda wenye roho safi, wale wenye wanaotenda mapenzi ya Mungu. Ndugu yangu, mtu wa kuheshimu ni yule anayefanya mapenzi ya Mungu. Lakini utamheshimu wenye dhambi, jibu nasema hapana. Ndio maandiko yanasema tusishtushwe na yale. Anarudia hapa, wala kwa neno, wala kwa karama. Eti karama, huyu yuko na karama ya uombaji, karama ya unabii, ya kuona, eti ya kutabiri, eti ya nini. Ndugu yangu, hizo mabitu vyote tusishtushwe na hivyo vitu. Hiyo makarama, ile mabitu gani bisi kushtua mtu wa Mungu. Dumu kwa kusoma neno la Mungu, dumu kwa kuomba, kwa kukesha, na Mungu atakufunulia huyu ni Mungu anasema, ama huyu ni Mungu iko ndani ya huyu mtu. Utajua kwenye kweli iko, na kweli itawaweka roho, na roho wa Mungu atakuzungumzia huyu mtu ametoka kwa Mungu. Aya anamesema nimetoka ndani yake, na amesema ukweli. Ndugu yangu, wewe ishi tu maisha ya kuogopa dhambi, ya kujitenga na dhambi, ya kujitenga na mabaya, na huyu Mungu atakuonekania. Anasema kwa karama yoyote ili tusistushwe kuwa wale watu wote ni wetu. Hapana, sio wote wanaosema Bwana Bwana, wanaomhubiri, wanaotabiri, wanaoomba, wanaosema maneno eti manabii wanatoka kwa Mungu. Hapana. Wengi wanakuja kupoteza watu, na ni wengi sasa hivi. Kanisa nyingi zimeoza, wachungaji, waamini wote wanaoza.
yani awakemee uovu, jua Mungu hayupo pale. Pale muko munaenda tu kuishi kushabiki tu, munaenda tu kuenda munapoteza muda, lakini siku moja mutapata gazabu ya Mungu. Mutapata gazabu ya Mungu. Ole kwenu, ole kwenu. Sana sana wachungaji, munapoteza watu. Amwambie watu kweli. Mungu anaenda kuwatesa. Mungu atawaharibu. Mungu atawaua. Mutajuta kwa nini mulikubali kazi. Munaikala pale munaikala bila kukemea uovu. Munaona haya ni maovu, haya ni mabaya, hamukemee, hamuonye, hamukaripie. Eti hekima, tutumie hekima. Ile hekima yenu ya wanadamu ile yenye Mungu akuwapatia, eti njoo hekima hii. Yeye mnaitumia hekima yenu, dhambi mnaipakana mafuta. Mjua Mungu atawaua. Mungu atawaangamiza wachungaji. Mjue Mungu atawaangamiza. Mungu anasema tusishtuke na mazile makarama ama mabitu gani, tusishtushe na bile. Watu wa Mungu unaonisikiliza, jua soma neno la Mungu tu na Mungu atakuweka huru. Anarudia hapa anasema hapa mstari wa 3, mtu awaye yeyote asiwadanganye asiwadanganye kwa njia yoyote. Mtu awaye yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote. Njia eti ametabiri, eti ameona, eti ametumwa na Mungu, eti ana unabii, eti ameomba, eti ni mhubiri. Asiwadanganye kwa njia yoyote. Ndugu yangu, omba, Mungu atakufunulia. Soma neno la Mungu, funga, kamata muda mzuri wa kumtafuta Mungu. Mungu atakuonesha huyu ni wa Mungu ama usio wa Mungu. Huyu ni wetu ama sio wetu. Ndugu yangu, wengi wanaonekana ni wa kwetu. Ndio aliambia Paulo, aliwaambia wa Tesalonike, wengi wanaonekana ni wa kwetu, kumbe sio wetu. Wanaonekana wanafanya kazi ya Mungu, kumbe hawafanya kazi ya Mungu. Ndugu yangu, mkiona yale, msistushwe. Alionya dunia. Alijua na njoo yenye iko sasa hivi. Watu wanashtuka kwa majina, eti pastor, eti mchungaji, eti bishop, eti nani. Yale ni mambo ya dunia. Tusishtushe na yale. Tuangalie huyu mtu nini anaoyafanya, nini anaozungumza. Huyu ni mnafiki ama sio unafiki? Sasa hivi watu wengi ni wanafiki. Wachungaji wengi ni wanafiki. Wanajifanya wapole kama makondoo, kumbi ndani mwao ni wabaya. Waharibifu tena na hawakemei dhambi. Ndugu yangu, tusishtushe na yale. Anasema tena, maana aiji. Maana watu wengine wanasema Mungu ameshakuja. Mungu bado aiji, bado siku ya Bwana yafika. Aiji. Ijapo aiji, isipokuja kwanza ule ukengeufu. Unaona, ukengeufu ni ile watu wanaacha maagizo ya Mungu, wanamwacha Mungu, wanarudilia tabia zao za zamani, tena wanashawishi na dunia na washawishi na mwili na washawishi na mambo wanaoyaishi, mazingira na washawishi kumwacha huyu Mungu, ili kukimbizana na vitu vya dunia, kutafuta mautajiri, kutafuta kutabiriwa, kutafuta vitu vya haraka vya mikato. Wanamwacha Mungu. Ndio ukengeufu. Jua popote pale ulipowasi, ulipomwacha Mungu, pale umekenguka, umemwacha. Ndio ukengeufu. Ukengeufu sasa hivi iko makanisani, iko kwa watu wengi. Ndugu yangu, anasema ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa udanganyifu, mtu wa kuasi. Watu wengi ndio muomba Mungu sana. Watu wengi wanasema Bwana Bwana, lakini Mungu haiko nao. Ndugu yangu, omba Mungu akupatie roho, akupatie macho na akupatie ujasiri wa kusimama na huyu Mungu wa kweli, wa kujua haya ni mema, haya sio mema. Na Mungu akubariki popote ulipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hacha Pasaka hii ya leo tena irudi ukumbusho wako. Kumbuka haya mateso, kumbuka kazi Yesu aliyofanya, ili uache njia zako, utubu dhambi zako, utengeneze njia zako, ili huyu Mungu akuonekanie na huyu Mungu apate kurudilia. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.